Vila uNkulunkulu liveta ukuthi ngalelinye ilanga Peter ahamba naJesu wathi uyagucuka wabona nalomfundzi lothandwa nguJesu asabalandzela wakhathateka Petro waze wabuta kuJesu ukuthi Nkosi lo muntu lona-ke ngalenye indlela uyaphi lo usilandzelelani lona ngoba mina ngifuna kuhamba nawe ngibe ngedwa. Mhlobo wami, bantfu labatsandza kutsi tintfo tenteke kubo bodwa, labatsandza kutsi kwatiwe bona bodwa kutsi ngibo labahamba naJesu. Wamphendvula Jesu wathi nangifuna kutsi aphile ngitsimade ngibuye, kukuhlupha ngani wena lokho? Ngoba wena landzela mine nje. Mntwana sekhaya, Jesu uthi indzaba lenkhulu lungisa yakho indlela, landzela mine. So when Peter saw him, he asked Jesus, Lord, what about this man? What is in his future? What is going to happen to him? Jesus replied, if I decide to let him live until I return, what concern is that of yours? You must still keep on following me. Mntwana sekhaya, kunebantfu labavimba labanye ukuthi bentekelwe ngitintfo letinhle, bafuna tintfo letinhle tatiwe ngabo. Uyati lo, so ujatshuliswa ukuthi nguye uhamba naJesu, labanye ubabona kungabafanele. Phela Petro usanza kwendlula embutweni, Jesu uyambuta uyangitsandza yini, kathathu waze wakhala. Lithi-ke Jesu bekamtshengisa indlela latawufa ngayo adumisa uNkulunkulu. Peter sowutitshela ukuthi nguye lekufanele ahambe naJesu. Lalela mntwana sekhaya, musa kuvimba abantu, musa kuvalela abantu, musa kujama endleleni, bayekele bamlandzele. Jesu sengenta lokungcono nangabo. Ngiko Jesu athi lona ngingamenta mina ngafi nangitsandza ngize ngibuye, kunalokukhulu lengingakwenta ngalabo bonke lalabanye, kunalokukhulu lengingakwenta ngalabanye kwendlula wena. Musa kucabanga nekwati ukuthi indzaba ingawe kuphela, nalabanye ngasebenta ngabo. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya, nanamhla ekuseni kwaphenze kwaba yintokoto kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi isingwa sethu sekuphila babe wethu uNkulunkulu lasitekele sona encwadini yezenzo imisebenzi yabapostoli Acts chapter number 9. Ngicela kufundza lo verse number 11 bese ngizubela u-18 na-19. Inkosi yathi kuye, tilungiselele kuhamba uye esitaladini lesicondzile endlini yaJudasi, ucele indvodza yaseThasusi libito layo nguSawula, uyathandaza. Ake sengume lapho. Lalela mntwana sekhaya, umthandazo wakho uyevakala ekhaya. Thandaza, tintfo takho titawenteka. Akunandzaba itolo wente liphi liphutsa, akunandzaba ekuphileni uke wentani, but lalela, umthandazo uvula iminyango, umthandazo ubuyisa tintfo letilahlekile, umthandazo mntwana sekhaya ususa tintfo letime endleleni yakho letivalele ikusasa lakho. Verse number 18, masinyane kwawa tincwencwe letatifanana nenkhwetfu tisuka emehlweni aSawula, waphindze wabona futhi wasukuma wabhajatiswa. Emva kwekudla waphindze wacina futhi. And the Lord said to him, get up and go to the street called Straight, and ask at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul, for he is praying there. Immediately something like scales fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Ngicela kuma lapho nje kubuya tintfo takho namhla. Mntwana sekhaya, noma ngabe bekuthiwani utawuvuka, noma ngabe simo sibonakala sibheke phasi, noma ngabe tintfo takho tibonakala tifile tifadabele, angimemetele utawuvuka. Umthandazo lo wentako uyevakala ekhaya.
Ngiyacabanga labanye bebangamboni Sawula ukuthi uyathandaza, phela watiwa njengemuntu lomubi, bathi lalela mntwana sekhaya, akunandzaba wenteni ngemuva. Sonzele Enkosini ngemthandazo. Umthandazo unemandla. Ngesikhathi Sawula athandaza, abevaleke emehlo, akaboni kuthi ubonwa ngubani, kuthi bani uthini, akasanandzaba. Wathandaza tintfo tibhedza, wathandaza ashaywe lizulu, wathandaza ashaywe nguNkulunkulu. Akunandzaba kuthi lesimo sidedelwe nguNkulunkulu, akunandzaba kuthi lesimo lokuso iNkosi kufake khona. Lalela, kuthandaza, kusonzela, kutinikela kwakho kuta kuNkulunkulu kuyashintsha tintfo, kushintshe ngisho lokwentiwe lizulu, kushintshe mntwana sekhaya, kusengashintsha. Lalela, emehlo aSawula abevalwe nguNkulunkulu, ashaywe ngumbane waNkulunkulu, bathi umthandazo lawenta Sawula wagucula tintfo. Kwathiwa kunendvodza lethandazako, hamba uye kuyo. Kunetingelozi lesethunyelwe, kunebantfu lasebathunyelwe lizulu, kunemphendvulo yakho letako ilethwa lizulu. Kwathiwa hamba umbeke tandla, uye esitaladini lesicondzile, utafika umbeke tandla. Sitsha sami leso. Verse number 18 lithi leti ncwencwe masinyane, angimemetele masinyane namhla wekudzilika kwetintfo letivimbela ikusasa lakho, kuvimbe indlela yakho, kuvimbe kubona kwakho, kuvimbe injabulo yakho, tadzilika, tawa. Nkulunkulu wami, namuhla kudzilika tintfo, lo mthandazo lesiwentako, lo mthandazo longene kuwo, udzilita tintfo namhla. Kwabuya isayithi yakhe, kwabuya lebese kumlahlekele, kwabuya injabulo yakhe. Lithe emva kwekudla waphindze wacina futhi. Naku kudla kwemphefumulo, naku kudla lokungakucinisa, naku kudla lokungakupha amandla, naku kudla lokungakusukumisa. Akusanandzaba mntwana sekhaya, bewulele phansi ubhabhalele. Kukhona kudla lotakudla kuqinise malunga, kuvuse lithemba, livi laNkulunkulu elihamba nemthandazo. Lalela mntwana sekhaya, ngiyamemetela namhla, kubuya kwetintfo takho, kubuya kwempilo, kubuya kwenjabulo, kubuya kwelikusasa lakho. Ngiyamemetela usukuma la bese ubhabhalele khona, uwe khona la bese ulele khona, uyasukuma namhla. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, babe wethu loethembekile, livi lakho leli Nkosi, linemandla, liphakeme, lingcwele, liphilile, lisephula imisedari yeLebanoni, liphuntise timbabala, lichekete emadvala, lomise lwandle, lingcwele, libanike imibane, likhombise Nkosi, liphumelelise empilweni yemntfanakho, egameni likaJesu Kristu. Amen.